Anya laki din! Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manain. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga rod ti kinataok nanang, anya nga rod ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. Adalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada, nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag, addagayam ko. Ay, jakamukan ka. Sadak ba't achismusa? Saan matlaang achismusaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta. Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day jay nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod madain. Anya? Ada tinang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jak ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ama kamarites. Bagbaga amana na, isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day ta makimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya at tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day ta nga rod tatang. Jak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wane, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayem ken kuana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa'y, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-review pa'y lang, nanang. Ag-review kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsud ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano addaam mo da. O, nanang. Siya kung ti makamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka man? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Oh? Sa dino yung manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat no? Di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica inton bigat. Anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Anya ti ko nabitayan, Angelica. Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ika ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang saludsudan namot aminan. Ada isurok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga ramidak ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasolbar ti parikot mo iti barangay haul? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay kat mayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatag kita pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano ngay amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na nakangarudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa'y ti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamaabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambian. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ang naitangag parparik nakin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amo yung ay tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot. Kastoy nga nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbodan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Ag saludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad pat yan. Saludsudak iti bosyo. Wen Okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo. Ited ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Di bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Ada ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Ada ka na uti nakakita ka na Angelica ken bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, mate.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ang tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga ino adamat ang ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jak kayat ti Marites a manugang, tatang. Jak itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yo. Jak kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita ka da kayo ije sentro. Kaya't mau, tapaayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pa'y lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pa'y kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon niyo ka ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismosa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot a mismo tinangibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon nyo ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kayat ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Kano saan? Papanawan kan dito'y balay.
makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Amangan mo't no po na nagbalbaliwon jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bobot nanang. Na, anya ti aramida medjay. Kagura na kalangarudan ni nanang na agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Dahita ngamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak kan kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangkan mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiw, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asikat ti type ko a manugangan. Ulitak manan, jak kaya ti manugang at chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguraduam laang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguraduam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawon dayta nga okay lang kan ka ti relasyon da Bobot kan Angelica. Uwan, paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. No ngay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Siguraduan na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katanda ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed, sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka, Rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmatan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sa gundaway. Iso adyak sayangan ti gundaway nga inted na kanya. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Manaw, timpaw it ni Manong Mau Amanda anak kao. Apay ka din, nanang. Adda may gatang itilitsyon inton birthday. Addaan, nanang. Agurder ka nga rudan ah. Nyalakit din, nanang. Saan mo't aras dayta? Nasapa pa'y mat. May mayat lata no advance ti order. Tapno saan tayo ang maibusan. Agordarak to iti lechon ti kaaruba. Ay, saan? Diyak kayat dita. Na, taapay. Diyak kaya ti lechon da. Gumatang kalaangan iti sigod a paggatgatangan tayaw. May mayat ijay. Siguradaw a naimas ti lechon da. Ayan na ngay, dagiti impawit ni Manong, nanang. Induling ko ah. Manan, nangitulinan nyo ngay. Basta indulin ko ah. Apay aya. Tunggal aday pawit ni Manong, iduldulin. Sayang dagita no ag-expire, nanang. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidag. Ibingayan nyo dagiti kasinsin tayo. Tunggal agpawit ni Manong, kat ado ti ipapawit na. Chocolate, groceries kan vitamins. Diyo mo't lama ibus dagita, nanang. Saan mo't amabalin nga ipadawat ko dagita? Nagregregatan ni Manong mo ijay abroad. Ipadawat ko lang kadakwada. Ni nanang mat, dakas tagim emote. Basta, di mo pakibiyangan dagiti indulin kaw. Dayta ti jakayat kada kayo, nanang. Mahilig kayo ang mangidultulin. Natawunan pa yan dagiti daduma. Ayan ngayon, tilitsyon nga inorder mo, anak kaw. I-deliver danto inton madamdama, nanang. Simbang petang dagiti kumaray. Apay adi mo pala ipadeliver ita. Tapno adamat may display iti lamisaan. Anya lakit din, nanang. Di kay makaururay mat. Aywan gayam. Inimbitayo ka din ni Uncle Dulpo? Iti anya makagapo nga imbitarek dayjay at tao, anak kaw. Kasinsin nyo dayjay, nanang. Nalipatan yung samat. Amumatan dayjay. Mamirmiraot da. Abagan no iso na pa'y kiniti magibos, iti may sagana amakan no kwa. Agsasaw kayo. Kasla kay baknang. Saan man anasaya ati kasta, nanang? Laglagi po nyo. Ano saan ang nag-abroad ni Manong? Saan kaya makaraman iti naimas? Naganulaki di nga ibagbagam ditan. Ipadeliver mo ti lechon ko na. Ado mo ti tao itayan da Auntie Petra, susan bakit? Kasangay ni Auntie Petra ita. Bakit? Imbitado tayo. Awan mo tinadakdakamat ni Auntie. Di ba lilatan lakay? May mayatan no santay nga imbitado. Tapno awan ti pampanunutan tayo nga utang kadakwada. Sa bagay matkat di ah. Ni tatang, kunak man no nagkuyog kayo ang nagawin. Di magas itayan ti kumpare na. Adala ka no napatag nga ibagana. Amang ano mabayagan ijay. Saan ba't siguro? Sumaron wakto adagos ko na naman. Panawan ka pa'y nga ron, ta ipapudot ko ti kape. Dumagas kayo ba, Uncle Dulpo? Ay, Dumagas kayo pa'y tamangan tayo. anya okasyon naman dakan. Birthday ni nanang ita. Nalipatan namat ng imbaga kada kayo. Ha? Ay, wanan niya. Ala, sumrok kayo, Uncle. Ado tinaisagana pagsasangwan tayo. Ay, nakababain sa magkanakan. Awan ti rumbang apagbainan nyo, Uncle. Dat tayo laang mag.
Agsarita taman, Amanda. Maipapanitian niya, nanang. Anya ti aramidan dayjay Adolfo dito'y balay, ah? Kas makita yumot, nanang, mangmangan. Saan ka di nga imbagakken ka adi mo imbitaran dagita? Anya lakit din, nanang. Kasinsin yun ni Uncle Dolpo. Awan mo tiya mo kadakas nga inaramid na kada kayo. Tapno imutan kan guraan nyo iti kastaunay. Ibagam, tagawaan na timangan. Maruruda ka makakitkita iti panagruprupa na dito'y balay. Ay, jak amo kada kayo, nanang. Talaga ajak maawatan ti ugali yo. An-anwam manan tay supsupot mo amakan si ka, Amanda. Itad ko kini Uncle Dolpo, tapno adamo ti ramanan da kasinsin Susan. Asino tinang ibagaken ka amabalin mo ti mangibingay kadakwada? Si kaya tinag-birthday. Nagdesisyon ka man na sikalangan. Oo, nay kayo, nanang. Nalabas mo tanti kasta kinaimot yo. Tapno ibagak kada kayo, kwarta ni Manong tinaigatang kadagitoy. Muntay na kitamakan. Sana siyak ti pagpungpong tutam, ah? Ay, hindi yumot la maibos, nanang. Sayang laang numabanglos iti ref. No saan na maibaos? Baybay am di tatauray mabanglaos. Ay, dakas ti kapanunutan nyo. Kasanunod dumtungto ti aldaw nga agkasapulan kayo. Asino tinamnamaan nyo at tumulong? No da kasinsin mo asusan ti dakdaka matam. Anya kumangay ti may tulong dagita kadatayaw. Bagidan to pa'y kadida matulungan. Datayo pa'y laeng nga ta. Madandanagan akong lakay. Uray sak nga rod bakag. Rabiin nga maawan mo ni tatang. Anya nga tano, mapanta iti ayan ti kumpari na. Dako! Ha? Ah, tatang! Nay, apay ang kasta tila nga yung asawa. At ka di parecord. Kasta unay ti danag mi kada kayo, tatang. Naimbaglangan, tawan dakas ang napasamak kada kayo. Wan nga ron. Itay pa nga urayan da kayo tatang. Pasensya kayo no narabi anak. Nakipanganak kami nito ayan dantiyo apitra. Birthday na ita. Oh. Kanto'y tintin ni Amanda amakan para kada kayo. Nag-expire bagaya man tinado mga idol-dolin to. Sa bagay, nabayag nga binang tinaduma dito eh. Itaman pa, ngayon ruwaryo dagita induldulin nyo, nanang. Ah, ay ikwa, agdalusak laang anak kao. Nay, nagadupay gayam tinabati dita. Diyo pa'y lang nga itadagita daduma. Siyak ti agdesisyon no asino ti ikak. Kan no kaanaw nga itad kao. Da kasinsin Susan, nanang, ikan nyo ida. Makitan to ah. Amuyo mo ti kasasaad da, nanang. Ay di nakman reng-rengen si ka, Amanda. Isudala ka na yun ng tidakdaka matam. Awan la tidaduma aya. Wan, ata iso dala ang ti kabagyan tayo nga asidag apagpatulungan tayo no kasapulan tayo titulong. Sa maysa, uray pobreda, nasaya at dananang. Saan da akas itidaduma dita, anapaidam. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Dolpo. Ada ka diti bagam kasinsin Petra. Bagi yaw. Ha? Kanya tilinaon da iti asupaw. Basta laam latan. Para kada kayo dayta. Ay na, ang yaman na klaunay kasinsain. Imported sa aman na gitaoy. Ay uwan na. Tapno makaraman kayo mat iti imported a produktaw.
Kita na ito, Susan. Anya day tatang? Intendante mapitra. Imported na kita, oy. Nagkapo ka no, Jay, abroad anak ka. Kitaag man tatang? At dati kape, vitamins, dapat chocolate. Aywan nga agpaiso. Hey. Nakaskas daaw, tatang. Nakaskas daw tiyan niya. Italaang man anang tad ni Auntie Petra? Okay lang, anak ko. Saan namot a responsibilidad ti mangtad? Nukas tangad dati ipaw iti anak na nga OFW. Muntoy man dagita tatang takitaag. Kita, ato da ita. Sa balit agparparik na kanyak tatang. Sika, hindi mo't anak ko. Pagpampanunutan pa iti dakas na ang time. Kunak tumat tatang. Apa ka di anak ko? Expired matandag ito eh. Anya! Anya tilinaon ti supot anay para bawi ti lamisaan, bakit? Di mo kutkut day talakay. Anya dito aya. Imported mo't na gito'y bakit? Dapay tsokolate. Di mo kutkut dagita kunak. Nangalanyo ti daytoy. Inted ni Auntie Petra. Ngam expired ang dagita. Anya? Jak amoy ti dayja kasinsin ni tatang. Pagbali na naman tabasuraan da tao. Bakit anyang rog ti planom ka na gitangay? Isublik ka ni kasinsin Amanda. Saan tayong agbibisin anya? Isublik da gito'y kasinsin Amanda. Ne, apay day ta kasinsin. Inted ka no ni Auntie Petra ka ni tatang. Anya? Kasta unay tiragsak ni tatang. Tadaing nyawid na nga imported. Tagayam, expired mat aminan. Day tati bagbagak kininanang. Pasensya kan kasinsin. Jak amo ti maipapan iti dayta. Awan basol mo kasinsin. Sukataklaan kasinsin. Sumrok ka pa itay supot ko ti itad ko kan ka. Ay, saanan kasinsin? Awan ni nanang dito'y balay. Sa maysa, kwarta ni manong tinaigatang kadagita. Ni nanang laang tinaimot kasinsin. No adda ni manong, sigurado nga ikan na kayo matlaang. Naksayan tinuldulin ko iti sled ko ah. Dang tedak kada kasinsin Susan, nanang. Apay anang ted ka pailaan kat adamat ti inted ko kanidulpaw. Tiintad yun nanang, expired matan. Insubli ni kasinsin Susan dagiti intad yo. Pagbasuraan nyo mo't piman dagiti padayo at tao nanang. Ay kwa. Saan anasaya at ti kasta? Uray kas jay ti kasasaad da. Irespeto tayo latta kumamot idaa. Adamot tirik na, da masaktan. Kumusta ti tricycle, Jeric Lakay? Natarimaan ka di? Mabalin nga agpasada ka, intun bigat? Owen bakit? Natarimanan, isungin nyawid ko. Nasayat mat nga rodno kasta. Masapul nga agpasada ka. Ngamin, maibusan ti bagas tayo. Owen, hindi ka madanagan bakit? Agdiskarti ak iti maigatang iti bagas. Maala, ag-shower ka nga rudan, tamangan tayon. Ni tatangay. Ada iti silid na. Madama nga agin ina na. Ayabak to, no makay dasara. Amanda! Amanda! Apay nanang, ano kayo? Sana makagas anak ko. Apay nga isa pay rabiin.
itaray na iti ospital. Diyak kayat ibatay. Ay, mabit lang, nanang. Ito gaw yung pay beta awagak ni Kasinsin Susan. Barang natarimaan ang titricycle da. Iti po mo ti silaw ta maturog tan bakit. Agpasada ak painton bigat. Na, kasino ti umawawag katrabiin? Mabit lang ta kita. Nyaman damot. Sung batam, ang mga nun napatag ti paganakan ka. Hello, Kasinsin. Hello, Kasinsin. Natarimaan ka di tricycle yo? Uwan Kasinsin, apay ka di? Mabalin ka di nga itaray tayo ni nanang iti ospital? Apay, naan ano ni auntie? Saan ka no makaangas? O sige, mabit lang, tay bagak ka nila kay ko, Kasinsin. Agyaman na Kasinsin ha. Urayan kayo dito'y balay. Uwan Kasinsin, agsagana kayo matan, tay baon ko nila kay ko. Oh, apay ka no? Itaray yun yan ti Petra iti ospital. Saan ka no ang makaangas? Ang mga no kimaro manan ti an-anayan na. Kumusta mo ti marikrik na yun, nanang? Ako naklakit din no jak mailasat, anak ko. Ay, Pagyamanan nyo, taada ti tricycle da Kasinsin Susan. nakababain launa, anak ko. Isuda pa ilang tinangitaray kanyak dito yung ospital. Banag, apagyamanan nyo launay. No awan da nang itaray kada kayo, awanan na. Ang mga no naustol kayong nanang. Ay, di nakmanbut-but gan anak ko. Pudno ti bagbagak nanang. Saan kay akabaalan abagkatan nga itaray dito ospitalan niya? Ala, wanan. Anya nga ro ti plano nyo ita? Agkid daw kayo kada iti pamakawan kadakwada? Agyaman kayo matlang tauray dakas kayo ti mulong dalatta. Ay, wan anak ko. Makarwarak dito yung ospital. Agdiritsuak iti ayanda. Masapul pa'y gayam nga dati dakas sa mapasamak kada kayo. Sa kayo agnakam? Ang lalaki, day, di kagbalay na napaidam. Di mo imutan ti pada mataaw. Iti kasta, kit andan to ti tumulong king ka, nusika ti agkasapulan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mapan ka manan agaradaw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pa'y laang. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Diyak pa'y nga rod mo't nabsob na nang. Maalangarod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto agaradaw. Wala nang. Naskan nga agbusogak, tapno napigsaak nga agarado. Ay, katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agaradaw. Diya anak ni Mari Ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, diya anak na. Diya'y laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamatan yaw nanang. Wan, sadot dayjay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbagana. Isumatir aramidak nanang. Diyak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at mat nga rod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanon ti papanam si Kahulyo, Mapanak dita store ni Tata Sindong. mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya mo, ngagkapsot ti bagay, no jak sumok mo. Ayawan mo, Hulyo. Atiw mo pa'y tay anak ni Marituria ani Agusto. Ay, di naman ni kumpara iti dayjay.
Asobra apito, ngam kurang awalaw. Uray kasta ti bagbagam ken kuana, tananak nakem ngam sika. Limpyo wa katao nanang. Daya ngay, at kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga nga dakurkurang na. Nay, sikamit ti lumabas, at kurkurang na. Anya kumamat nga iti kurang ko. Kurang ti utag mo. Apay, makitkitam ay ati utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pay. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimot kaninanang kotikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito nga da kurkurang nan. Mapan ka malangan agaradaw. Umpay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita da kurkurang mo. Sikamot gahan ti agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y detatimbam. Ta siya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka, gusto. Awan anyaman na napintas adayana. Numapnok da ito'y. Itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si katimangawit. Nadagsan da ito'y. Ay, oray sa anan. Kabalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakin ka napintas adayana. Saan nakasapulan ni nanang? Pasaan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang. Talagaan na kasing singpot ka, Agusto. Hi, Diana. Sikamot gayam di masabat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga rod. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti papanam? Ken anya day taawit mo. Patupat da itoy. Itad ko kini Agosto. Nagswerte mo tinday akurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa'y. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurkurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agosto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan. Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Hoy, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day? Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay nagbayag mo ti jay tay. Kay, nakisarsarita Apay, sipsiputam ka di ni napintas adayana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Katuan ta nagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursunadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day kayat nakadayjay. Kayat apay kit dinasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na sika? Una, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No sika kumati kayat na. Di sika kumati nang tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No sika ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tedan na iti patupat. No di kat sika, takas labaka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso boy. Ha? Damagak tuman kan napintas adayana no agpaiso day ta ibagbagam?
Imbagmat ta nagsabat ta dito'y dalan na pintas adayana. At ako madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat na pintas adayana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo adar aramidak. Day talaang, di makagapo? Ha? Anya, piti kahit mo nga ibagak ang makagapo aya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikanak ta ammom arawatak. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat pa dyan ti ibagbaga dayjay inuulbod ti ibagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso ka no ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oo, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na ka dayjay. Asino ngay ti mangayat ken ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may nalabas mo dahi ta ako na ayo kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga kat awan mo't sirbem. Tulungan da manggidi nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay sos, awan latam mo kon akayat na ka dayjay. Nanang, panagkunayo. Kaya't nakngatanin na pintas adayana. No ibagak nga agasawa kami. Apay, kayat mo ni Diana. Kaya't kulaunay, nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na ma. Ibagam nga agayat ka kenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon, nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't, nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan. Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tatiag pamilya. ay kat no naggagat na niya ka nakak. Apay kiti na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramidan na numaminsan. Naglimpyon to na niya no mga asawa. Nga tama nong? Ay na, patyan na ka din kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad da. Ngam idinag-asawa daan ay sos naglimpyo da. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat tinakarignaan ti ka nakakiti ayat? Ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Kasta ka di manong? Wen. No kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte dya anak ko. Isumat lagaya makumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. Taduad dan tuman oras ka. Umayak man iya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas adayana. At ako maibagakkan ka.
Anya day ta gusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayati ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas adayana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbayso? Wen, napintas adayana. Saan ka kadi nga agungat? Kwa gusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyak, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta, kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan tapay nga agasawa Ado pa'y nagiti kayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpan no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas adayana. Amok mo ta sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka day, ti ibagbagan ni Augusto asinong bata mon, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mangayat iti anak ko. Anusam kumaa, takasla inuubing, matigar-garaw ti anak ko. Saan kayo ang madanagan? Ta isurok no anya dagiti rumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko. Isurom no anya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaeng ditoya katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabaelakpay. Agi amanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpot ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinagan tiriknak kan kwa na. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariir dito'y papag pagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong batan na kamutgaya man ni Diana. Ay, unang kal, agasawa kaming taon. Ay, katsay-saya atam nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng mo ti mangibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal. Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amok akurang ko angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Why? Ay, unang kal. Nasaya at mait, naranaan ka rito Nagdakkal na tao. Apay ka day, Julio. Biliba magking kanya. Sinong batan na ka ni Diana? Kahit adda kurkurang mo. Marmarwam ka namang pababain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakla tao, kunkunam. Kagpaiso mait. Kitam tabagim Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsen ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginumlaang ti amom nga ramidag. Kita ang mantabagim, kat kaskalapilat. Ala, gawit ka kidin, tada sumunga da bagyo. Amangan no itayab na ka ti angin. Uno saan, agi sabikil ka iti bato, tapno di ka maitayab. Anya ti ko na. Talagang adda kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak, idinto ta nagbasit ka, ngam tapisan nak. Di ka lang nagbutangan.
Danugan ka man laangan? Adik ko. Natukol sa tisikot ko. Talaga nga dakurkurang mau. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak ta sikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsen ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno dinakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabil? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang, amok daytan. Anya laki dain. Saan tayo nga aguyaw? Wano mang pabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkarumay ti pakadilawan tayaw. Kitain tayo nga umuna ti bagpagi tayaw. Sakbay at isabali ataaw. Anya laki dain. Papagayaw. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya laki din! At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umatayuak. Tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. At dayta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamat. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Amang ano ni pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit ko, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y man to'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbak ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Asino ti kadwam. Saan ka di ako na ka ni pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan nga bagbagam mo tabakbakitan.
agsagana ka kanyak, no adda maamwak si kagaray. Ada kamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti panlok kin ni garay. Ay, wag maray. Apay ka day? Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag maray. Kay iti babae na Kanya, hindi kas diya kalakay na makababae pa ilang mag. Ay kat permi Iso man la permi asilos mo maray. Ay kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum-kumpor mi babae ti katsachat na dita. Anya laki din. Ay, wag magkidi amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Garay. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among daak dito'y ngagsirsire. Nay, dayjay, adda umaw-awakan ko na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpag mo tayo mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ta boses mo. Agoray ka man. Hoy, Garay! Anyatir aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taas cellphone tay badda-badda kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon met ti tao. Bakitan lang arudan. Ngem agimon-imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay ket umada nilang arudan ti hapit ka. Ngem tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, takasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa'y abimakit kan lima kay kayon? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ko. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kitdain. Ay, da kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mat na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang arod, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagaken manang jingki,
Tasukatan na tinadadail a cellphone nyo, tatang. Inton maminsan nanang, saan kayo nga agdadaol iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaol kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yun ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaol kayo mat ngamin. Isupay a paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Baybay akon ti amayaw. Ragsakin yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay agyaman na klaunay anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Na, Ay nananang, saan kayo kumangagap-apa ka ni tatang? Pangaasi man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? o anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti nagkaaw tabangantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Na, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apaan nakmanoin. Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap-apa. Na. Makamukamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kin ni tatang, nanang. Nya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyo kin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay aparitan nak nga Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay wan na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yung.
atin ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko na saya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita, taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. Aday tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Reply ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay at chat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matin sa mo tayo yan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Sakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto yun ay, isang dang taan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo day ta ka video call ma, huwain? Anya? Ala,
Makamu kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay kumata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kuman di pagidaan tabakait. Pakawanan na kuman. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga aghimunak. Na, ita, amo man tirik na na. Aywan bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay, aramidag mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki dain. No anya ti saan mo kayat nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.